Pate Inkhel royom turin heta hian nu le pa te po aron thu le ta thak maya Pate Inkhel kan royom pe zel chuanin no pangtan pona khurom thin ani lomom tak zet zet game game an tran ta Ruchana Inkhel ronda chung hala ming boy yes ra walcott Jonathan when I am Kolasib United keeper chuang hi in tirin mundangan kalangai tan mea keeper varan ai ongai tlat mai voin chu hnuah tumi tuma duhsakna chanchua Asyata trangin Grassroot lemon ball la chuaka zonata malama wa petrol free khop maya keeper in safe thelo van de thak ve goal glo ti man to ni real win Ezra ngai chu sak tu kha chanchua mo tunga so lo ma la chak ma ni gara sirlama sanga alman ala thei lo mai avalan bum dale maro chu chep ta deu hleka ron lora so wala to clear tuku nun felan clear ni last man ko nun fela mo waran ron pet chu ngalaman loin sanga receive thailo abalot chu khre crosoma sena yom to tungai 49 ko duhsakna at least an ming ko lisin ka dongot mai sanga out mantrat so interview no sele zuzu mero boya minka walcott panina rombor man plat and follow ma Kolasib United free kick Inkhel free kick masaber ania Sir Rimpuia
keeper hi tungai kha Samuela keeper leiting boka harsan na lem lewin lo man chat maya loma cross kha an lo dang piala Grassroot Kawnpui in corner pet dona Jonathanan pet don ni varan lo man thaya heu second ball loma lom thuốc lấy mày đừng sang poen lo tro sia mày chuan tuma ram ngayan da chuan engala sajam poen ran da chua ka tumero enroll man so adama enroll tha e khaya bo yom ve ram ngayan an sota aduan sang ta set ni yom le mày sajam poen long ball wal kotan lomoma nun fela last man nun fela tro nun felan kalpui thaviawa ball loss ai jon khatianga mun himada chua thei shim kha thani rochana sangane he ram ngaya val rol thakop mai Jonathan silama kalpuya allow out man plat mai video compose zeu chung nen tho kha ga ron lang man lawa sen an tit luwa free kick and pet vele don ani adaman sen an tit luwa sajam point free kick pet ve thunga keeper area pona ni nangin lo man thawa lo mama Rimpuia na ni changa lo mama la tha ball sajam puyan lo plate pet khal mana pet sak mana ezran walcott Rimpuia walcott nun fela clear pop asa keeper in man lovin rom pet chu ngala walcott 54 adama 54 ko adama ni Ezra balanga Ezran sira sanga tan pe katuma Asia darin rolman rochan luan slide chalutu Asia ta vain rollea nunama mingan ya chuan zon thana lesa jam pu en check dun sakhop ni so ai kom ngai taka vain kom ngai thawa goal kick sajam puyan long ball ramsang puyan ro head shot chokop me rusang puyan mo Israeli adamate lomoma kan kiperon da chuak thariu Israeli tungai tungmi kha ramngai ate ball fight na sak dun khop mai sajam puyan head shot hala Grassroot Kawnpui na pangthoina zon thana lomo mapea anti sual pala goal kick tiaut paltan mai uyum khop mai sajam puya long ball pele don ne Asiatan head chuak tha wal kotaron langa senaron luda musang puya senan ala chuwa ka maro chpek tur lenam pangaloin no khatman sajam puyan run chuak thaviau he tham walkota pe walkotan sirlama akal loi pui theya nun fela ron slide thal tok walkot thoin Ezra nun fela Ezra shot keeper tungai ha Samuela lo manchat maya sajam puan da chole ngal felan pet chuwa maro chun los
Grassroot in ball chang leng hala Zam put hnuah sang api hala Ruchana Adama Shiata Shiat le sen te hem bein sangat ngat khom mai Duhsakna receive sual meuh fela thoin Adaman pet Adam le lomom te Duhsakna Ezra malamarun da phe sen tan Ning moan sang pe a Ashita win roll man Win roll thaem corner Kolasib United pe don ne Ezra corner sang an heta duangin het mat lo nangin thashim shime Jonathan Rimpuia Record Tungai ka 58 so Lomom le Walcott te Jonathan Sir Rimpuia Adaman het zawh man minganat khoi thavioa sangorin rol vele thunga Ruchana Ning moile Ruchana te minga Ashiata mo Nunfela That's right Sanga Ning moile dalu Walcottan Grassroot lapang in ball than in pea enkawl lomaman aduai na pet na shadani uyom khop mai Sir Rimpuia long ball Ashit hen chonga minga enkawlna minga pet khop mai minga sota keeper safe mantlat var impact show ngala Asiatan enkawl a peng ngala enkawl trya lomama keeper in lo man vele man maya ram pet show enkawl Sir Rimpuia vain rola goal kick Sir Rimpuia long ball Adaman pets lane hall Ezra Rimpuia pe Ming moya vak aurun lelut ngam tlot Asiata mi Ninfela in rola Jonathan malama enkawl Sir Rimpuia inside out play safe Kawnpui mo atini Ezra clear ball sanga Nunfela me sang le Nunfela te sanga Jonathan ay Nunfela sanga Nunfela Jonathan enkawl na dalu ta mingata Jonathan apuyan side out thakop me Nunfela Ming moya ngam pengan kan mai Kolom Kolasib United
free kick. Oh, duangin dalo. He tura voratu mani mela pet sual. Uyom ko mai kakan an he thei togin an nomsela chu. Mingale apuite. Na siatan zontan pea. Enkawl le sai jam puite. Saja beron kick suak tha sena umhal char maya asian lo tangkaya Rimpuia da penghal asiata zantan le sente Ezran sutna sansania chashim chime an try ka an Inkhel pressure asang dun khome chan san nei pianga an try ngal pop angai ni midang po hianin lelam Inkhel clear chan som lei telo Ezran sang a pe a de pesual de utlat mai asia dat troin zotan sena Minga oh la chu tha ma ro sena avain rol them sanga sena cross dona rap sang puyan da chu tha apui ron lang le hal minga na hel ati team version shimni ming po han nun fel ron da lo hala ashi nun fela he chu tha minga sira zon than ta na vor phaya enkawlna chansan ya zirtirna chansan dei don em an run tight man lo zela a lo manit lar ma sonin zirtirna la chuak dona sajam puyan a local vetlat boka free kick an pe don ta hem zo khel le tur te hi kabula hian anom nuala KZFA le 442 te inkhelona kading leve hanin yurinoma KZFA le mate te hanom mega him zo enkawl don ni po grassroot in free kick yo voi va ron chilman ni mo mingan ball fing zet bai zontan tan lirina bezewa zontana pen mai nin sajam point ron block manani zontana free kick corner pet lenghala senan da chuaka malama sang alom lo sang an kalpuya nun lima mi nun fela na vaslight hatelulem asang alet ngala boy pui angai de utlat referee physio ko luta sanga khup nge mal nge chon en fi long don ni referee kati physio ron tlan lut leta atlan lut ngun to khop mai ni poi hi tlan po thiam to khop mai spray manganga thavele mayang chumo ala bai au nangin ron jing chok vele maya fel chhunzawm thei don liang chan le sangte an boloma free kick minga an pet per an apuya free kick sajam puila center zirtirna clear thale mai sang receiver Ruchana apuya Ruchana sanga Ezra sena mingmoya aron khar thale mai ro sang puyan mingmoya follow mingmoya
ro sang pui lo fall tlat mai ming moya koi herdeu lapa an khele mono mani soi tong khanin hai anin be mal mai ni Kolasib United in free kick and bed beledona Ezran bele thung don ani Gideon Ezran Rimpuia tuma anna setan mo vo yom ve Rimpuia het lu turin far po sa lo in ringa o kutina lo khoitel pala elo ka na mutatlat pela mo keeper from Shanghai thea Grassroot Kawnpui attack chhunzawm don ani ding lama train ball dalu ta puin ron da chok thei lok mai tunge so song jon than me runa petu ka ani lo ron adama mo to na tlan pui so asheta petu ka adama minga tro nuah son ashiatan minga apuan khoi zewa jon than adaman reset lepot nun pelan sil lampanga rin pelan lo khoi khat mana ro sa puan pet first half azauta gol la lut lawa munam le ni he ta hianin he pui ma ron thenge afa pa te Inkhel ron toyom don ni he 4-4-2 an kala idea pa ni he ani boy wangla Inkhel thiam tuk midfielder chania fa te Inkhel toyom tur nei team lomam le me first half azawa half time break manglok don ni chimi chung in he chimi zo Inkhel tur te lai hianin anom hloma ta hian rin oma chuan boya nama Gideona bena chuan Francis matete oma fela tro fela to em zo khel tur ania he khel hun tur ngak thap mai half time break azawa second half khel turin ron lut khom leta Grassroot Kawnpui ten bulan tran vele thonga second half first half monom tak enena second half monom tak en le be seang Grassroot Kawnpui ron attack amar chum apuin lo da chok thei ngala Rimpuia apuya Grassroot labeng zirtirna choin cross ball thao ma Rimpuia lo block man lo me Grassroot Kawnpui corner aga pe thre Jonathan ahan ball uyom tok Sir Rimpuia man mo takin long ball pek tuma asiata arlen rol thakop mai rojan join hala Grassroot lapang join vele minga Israel Jonathan ball Rimpuia rin rol chaltuk ming moyan sena Grassroot lapangin rum lachua ka out manane Rimpuia thoina Jonathan senan avang chua fola lo chua ka ni Sir Rimpuia free kick bet chimialo iheu bar perdon mai va uyum va en lo head slip na goal trap ruchana daluta striker in ashia tami hi minga thengel tat lom man khom mai Ezran malama sanga
sang alo po nga vo yom ve nun fela long ball sa zampui la shit te han ball ma sa zapuya pet sok don ne last man in ballroom for luta minga bola la thakop mayam ball nema awan la chuak the oh chan som don ai ro chanan ma block tham lute sei pui la tia lo thu mai ro heu ban hom ve sai jam puya long ball cross ball oma ming moi tang tha sena lo head slip an lo tight view nang in head thei thowa tha Grassroot in ball try non pele apuya zon thana adin jok o sei sual nok no o adin atro zon thana bul mi ko o ming zo lau shet ball na sa nok ve anit Grassroot Kawnpui corner Jonathan Sena loin roll tha waran man thei lau keeper wenchu vara midfielder goal ve na ngai soi atira soyang khan enkawlna sira tungai khai khaya goal tlat mai arong cross ball tun Inkhel goal masabar aran luta ni Ezra Jonathan te apuya Ezra meuh Ezra apuya minga ronda chongal rochana ati tutlat maya Jonathan ban ul deuni Fizeron luta rochana po khelmual bele thi do ne sa jam pin long ball pe Kolasib United corner Sena what score to goal line na train ron pe so Grassroot labin ron bele thu 49 identity Nupela troina Jonathan sa zampui head shot ngala hey bakis taila pinakal sa ito la pwede tinggal lo sa ito mero minga tro suma asyida minga enkawl sa zampui sa ito mana asyida sa zampui long ball Ezra tunggu tunggu masih no mama enkawl Sawtpui cross Sawtpui sa
sang le ru chana te fla shita apa ya asyik dan rahat jual dia kiper so sang Sena Fela long ball Rimpuia Rimpuia Troina Sena Rimpuia Loma man ball rong Kalpui zela Loma cross mingan Zinghal Sena Rimpuia titlo Sir Rimpuia long ball free kick keeper in second ball and there va score ta ni sangan equalizer goal and vakung Kolasib United lampangin free kick Sir Rimpuia pet second ball oma sangan vakung goal poi mozet vakung ta ni Grassroot Academy lampangin an ui khop me ronor le tak don an ni lampang point Rimpuia minga va pe ka tuma apuyan lo out thakot mai Adam le Ezra de pon loin chu na sakop mai Sir Rimpuia ki chole ngal long ball te Inkhel ro head shot Sir Rimpuia da lu le hal nun lima draw lumel adama loma Rimpuia loma madama Ezra bati boy vet thunga adung rom pass thei the big low Rimpuia sanga Ashitan lau dang ngat me sang dalu le Ezra marabada Patea Rimpuia back kick thar le me nulliman ronda chu le ngala loma man vala tha apuya le Rimpuia te rola enkawlna lang mai Rimpuia mun himada chuak ni Jonathan corner pe done Grassroot Academy corner Jonathan pe thakhopa ape chelawa duanga deliverer chu har de uhleka sangale sanga chungnung ta malama mingmo ya nun fela avain rola aronda chuk tha lomom tan Rimpuia lo chungnung vele thung alaya sangan gola traya keeper Samuela Rimpuia apuya enkawlna lomam pe ka tuma Sir Rimpuia long ball pe le nun fela ron
đã chua nó khóc mày đồ mà mình làm Rimpuia lâu trăng cái khóc về nè po mà làm xe nó ta nó pe xe nó khơi mà na dùng tắc receiver rồi chú har đều lấy ball call lại vàng khan Grassroot trôi na zon thana xin làm zon thana ron kalpui thei zela Rimpuia là về ngã lại làm lo mà sang ate mình mua ate Asyik ronda chua leh malah. Follow. Follow ketika free pair bang ni kan. Game stop and play only je. Azran malam ming moy ah. Aron tilu ngangang cross ah. Sangat sensan ni jeban Rimpuia. Aron sawtpui chale main Rimpuia. La ai narun tlang zela akata rochana pet out man zon than corner pe doni khatianga striker den और किरा सोयang zon than corner pet hello a try le pom an lo dang mana corner on ni china mi kha line a striker ten ball an lak tum khan defender te hianin ti dan thave deu chu side lampanga chu tumang khan fake te kulante kha ting kha man tang kai tha a fian ron he chuar a he luda ro sanan lo ro chana tang kai a keeper pe chu vele ngala ming moya malama lomama duain na la na shet Rimpuia ming moy ta ne pe a ram sang pui an pe out lo dang thakop mai Rimpuia choina ram sang pui an head on Rimpuia side out thei lo corner lo turin Rimpuia sena ram sang pui le ming moi te Adamaron head trangkai view à lo mama zotan le ezra te inchu ama ez o kalpui zela zotan an sirlama ashiata rojana slide tha ashiata minga ron pele ngala zotan sang an venga khoi out sok te lo me ashiata zotan Zotan cross adu atuma lom man lo lom vel chem ni Rimpuia sang pui rol tha zan malma moi ta nen pe ram sang pui na side out le man ni Rimpuia join na moi an pe Rimpuia ron clear sa jam pui da chuka zotan an kick chuanin Asyata ran sawtpui puya lo tangkai vele adama head thakop mai enkawlna malama lomo matan puya na clear maro jo in block a tungai kuku fola hamta kuna claim to khop maya an pen goal chuanin truana chak thein chance nei dona Kolasib United lamin in veng vena sakhop maya zanthanan free kick pen doni poi motelu lem in safe thei mai keeper per hnuah azran lo clear thei lo maya goal din tamchu ha dekha tangkai na ni lo se chu na goal chiang don du khlom kom zon thala la chung nong zela apuyan side out thei lawa ram sang puyan zon than ram pe zon than reset le phot enkawl na ram sang puya senan nungla ma uma keeper samuel na pe samuel nun da chu thako me mingana head slip tha keeper in man lovin clear ball
awa lom man ve nun fela aron chung nunga ro chan le sao te nun fela long ball zran malama da chuka enkawl malama keeper in lo man thei lawa kuna top ta ni inkhel monom deuh mai 1-1 in anin draw ta tun mi the hi bottom 4 an ni bottom 4 te hi an inkhel kowal le anga ti chuan sang pali te hi anin inkhel kowal vek hnuah point sang ber champion an ti don nge final om le don ti kha an kosten laran soi fiale ang inkhel am monom le mai league table pa ngai khanin number 1 le 2 nia wena draw game anita inkhel le tu te poimo chozel don ni inkhel monom tak minen tir wangin team ni te chunga kan lom tak zet zet ani